yazi kulento engiyibonileko kuneminyanya eminingi eyenzekako lapha khona abantu bathatha khona namkha abantu benda khona ngalesi sikhathi somnyaka akusimitshato msiko eminye imitshato aye kube nerhelo labantu abamenywako ngaphambi kokuthi umuntu eze lapho kufanele athole isimemo bathi qinisekisa ukuthi uyeza i-RSVP bese umuntu uyeza. Ngifuna ukubuza kuwe njengendoda, ngenzeka sowudlulile kuleso sigaba wathatha wenziwa umtjhado loyo namkha umuntu osazokuthatha uzokwenziwa umtjhado loyo. Uzizwa njani? Ujamephi ngendaba yokuthi umuntu okhe wahlala naye phambilini abehlangana nabantu abazokugidinga nani umtjhado loyo, abehlangana nabantu abamenyiweko bona bakhambele umtjhado loyo. Ngikhuluma nge-ex yakho la. Ngenzeka mhlawumnye ngubaby mamakho, angazi ukuthi ubudlelwano benu bunjani njenganje. Mhlawumnye negcina sele nibangani, mhlawumnye nisebenza nonke, kunomntwana onihlanganisako, kodwana nisahlali, uthatha omunye umma. Ujamephi wena? Uchaphuluka kangani bonyana-ke angeza naye azoba yingcenye yabantu abamenyiweko abazokugidinga nani ilanga leni elikhulu lomtjhado? Anga emkhanyweni uzwe amandla ikwekwezi FM ikuphethe butshelela bukhanya ba